Hello muntina namite ho zosi limna kahinei kinon chule tuni khu turbul nisim som lagup sangni le som nil guma dingin jong thuso chum ho phon do na nei kitaw hiti naga sunga inpui liangmei rongmei le jimi ho chenagam sunga kuki ho lucha loadinga joint tribe council in achi sa January nisim som na nia kithulu na aneyo chu tosat na thu phongin phaito kineya cheng milong ho chen le o kasaru to National Highway 37 azong kuki ho chilewa le aki khai tin Foothill Naga Coordination Committee FNCC in aphong do winahi achi sa August nisim ko sangni le somni langa Manipur Sarkar to FNCC in kinup to na annei na thu chum chu Sarkar na to apat to ka asia kuki hoding lampi ki khazam dinga hitin FNCC in banghom nya chun thu su abolovi Manipur Sarkar to FNCC ho kinup to na ho chu hi le phaito ki nei thing hangam ho SO kem koi loading kani le ki bol ho aga na thei pe na su se ding Sarkar het pi na beya lampi ki sim ho chunga dan to ki to ato go nei ding ti ho hi FNCC in aseina wa chun Sarkar to kinup to na ki nei zo phat sot pi achi zo nunga jong kinup to ho chu khatcha aki zui aki mupu ya ti wi iring milong khua kuki thingnoi hon get le waiting set asu seruwa khusumi ho gi na abolu jong chu demna aneu vena hi chamta cheng milong khu to kinaya thingnoi aum hi mi pi asulung ling lawin hi chiwa sarkarin to gun ima anei luzia lampi khadinga thusu ki bol hitai tiwi Manipur sarkarin aga na thei pe na kinup to na kinei na ho chunga na to apat dingin nge na jong aneovin tia sarkarin na to apat lova hi le ki phin na sangta ke bol chom dinga hi tin thusu chun asei alangkhanin iring milong khu thilso chungchanga namlam kai pu tiger kipgen le KNF kader ho chunga FIR anaki bol khumina hi chuchi FIR report chu malangmei Eliza liangmei kiti son of Sempu Malyangmei kumsom thumlaguma upa iring milong khumi pa chun achi sa January nisim som lali sani le som nilguma chuchi FIR report chu ji thoa anapi lu da hi tin thusu omen hi gamke ja chi mat na dinga apoi mo pen le khat se kangpo pi le churachan pulam hlunga iring milong khu in indefinite ban abol chu Kuki Human Rights Council KHRC in sangten demna aniji hichi blockade ki bol hin angai cha thilelo ki pule ho emergency service sumkorvei na chule nitin ki mancha na suboiziati KNF in iring milong khu abulu le thu na in achi sa January nisim gi sani le somnil gup ni khu chun ZUF S Kamsonin kharamwai phe kuki khu abulu e ti thu omin hitabonga hunama ki le thu na ho hi age chei angai ji heji thu sim hi khum kha yan lang chamna in malam no ta henati authority hall le iring milong khu representative hon kangpo pi le chrajon pulam hlonga blockade ki koi ala do angai jabonga lamhla na omkin dingin KHRC chun nge na aneji malama hichilam hlonga buina omkin na loadinga ke ho tu nam na dingin KHRC chun nge na jong aneji Jalen rong baudi kiti hon Assam Manipur le Nagaland hoin tu chung iring milong khumuna thilsu chu haten no mo asawin hitabong ho to kisia mo pohon akina theilam panga ke ho to ajana nei ta buin ho asulo na te din panla loi hanati hiji tu su hi Tuesday ni chu hitan hiji organization ho nge na bol chu hi le alanglanga community te nin ki buina le ki do na pat ki kangsia chon la khan chu kille land boundaries ho hi kiza tu piche dinga hi zongati hechi area vela cheng ho chamna le kilung tu na om theina dinga government in pan hin la han lang buina aso sang belo na din ke hol ha pi lo han tin song asiji zelerong body kiti organization hon adin pi pen khadu chu hi le chamna le kilung khat na hin homi te ho gi na chum ahung tu le thibya ki umlo dia hi ati amhon nge na nei kit na wa civil society organization hole community lamkai hole mi pi ho hinga chamdila kilung tu ta to khoma ki pum khat hin sot pita buin ho ahin ven bit jodinga hi ati ichi statement hi ningthau dai gon mei president of the lenrong bodi Assam Manipur Nagaland le
Popo long kami President of Zelenrong Baudi Manipulin sign a bola hiya kiti. Patsui MLA S Kunjakesorin Wanghom nya thusu biho koma ahung lungding January nisim somni legu masanga Manipura Popular Government kisimdo dingin kata asani ati. Hinla hechi Popular Government kisim dinga chu koi Chief Minister Panmun atu ding hamwang ai ki sei theipun Center BJP lamkai ho khuda umahin. Amahon MLA la koi pen alhandiu hamti chu kigel han nei tawin ti ati. Hechi thu hi Kunjakesorin Patsuya lampi kisim vatlana anei pera anapundo hi. Kingun chum khada thusu mi ho masanga ahulim na chun. Congress MLA ke Megachandrain Manipur government ki tundo sanga election tha bolding hi Congress ho deidan hi ati. Tu pera BJP MLA ho vai hop na noya Manipura cham na hung ding hi kinep na kinei lo hi ati. Ahung lung ding February ni simsom le thum le President rule hi aphat ki chai ding a hin zo chule assembly dissolve ding ti lo lampidang umlo hi ati. India Sarkarin Manipur boy na sulhap ding agel kholo dan lungkim lo vet sanin amukoin civil body li hoto kiphin na khota bolding in gi na anei na hi. India Sarkar hin Manipur boy na sulhap na dingin na to imacha abol poitin asayuvi. India Sarkar lunglu lo dan hin mi pite aphin lunghang hi tin amuko President Sarokhaibam Sanjoin Kokai Thel Community Office atu sumi hoto ke holim na khada asiri. India Sarkar mi pite gimna le hasat na het pi lo le ki phinna khota boldinga ki go sadema ka hitaw vetin amuko President pan asai kiri. Sanjoy chun asai bena hechi boina to kisaya deilo thilsu hung do zo si India Sarkarin mo ake poding gamsunga normalcy le cham na ahin po do zo lo zong le mo ake poding a hiati. Government of India hin internally displaced persons IDPs ho gante hasan le gamsung buina sufal na dingin na to imatsa abol hi lai ziati. Community zo si kilungkhat na ding to gun podo lovin Government of India in mi pite asukhanin adei deile alunglam jingbovin Government of India in na atong jingyati. Government of India lungthim phat lojin Manipur mi pite ki khanna asudotan Manipula blog lo kiti ahin podoin hizia fake encounter rape le kisugim na ho umjinga hiati. Government of India in kibung khana lungthim akanjin community zo sinjong ade angai cheu akisei tawin kina anamuchi ahin tu do 18 sanjoi chun asei kiri. Government of India lungthim phat lojin Manipura kina kido na thilsu asuin thina man na le neile gautam pi mangtha lo hiati. Tu le tua kina kido na hi meini sim thum sani le somne thum kuma hungki pana hin kum ni zo langin zong Government of India in buina suthip zo poitin asei kiri. Tu nisan gain internally displaced person ho kithu pina ki pi hilai ati. Government of India in buina sulhap ding agot lo ji hi Manipur su ke ding lungput ki ne hi tin sanjoi chun asei kiri. State government in IDPs hodinga resettlement le normalcy sading to kisaya donbut na hinbo aningling bun lungthlei na khamjong a hi puitin coordinating committee on Manipur integrity kokomi na sji lamfela committee office a thusu mi hoto kheulimna kokomi convener khuraizam athoba in achi sanila chun state government a kunin ji thoin donbut na lekha khat akimoin geile zongle government in donbun ahin bol hi mi pite movement lolhina khara hiati ahin government donbun na wang alhingpun lunghlei na khamjong ahi puitin asei kidi chief secretary akuna phengmai thuma hungkipi donbun na chu IDPs hole kokomi hon reminder le memorandum izar ham khat akipi nunga hungki sube mahin hechia chun chief secretary in December nisim somthum sani le somni langa anabol press note khajong aumina hi government a kun kisudo donbut na chun IDPs ho chen in sading face wire resettlement to kun hole DBT zala IDPs ho sumle paya ki thupin ho jong apangi UNLF le Government of India Peace Monitoring Committee kiti
January nisim som langa sang nila som nilanga infar first meeting aneovin infara first meeting aneovin hechi meeting chu Government of India le UNLF ho anehuvi Peace Monitoring Committee PMC tukum sang nila som nilguma din infarmuna January nisim som la thumatsun anom kiriya kiti Hechi meeting chu high level meeting a hin Hechi meeting a jaw ho chu Ministry of Home Affairs MHA Northeast Advisor AK Misra Joint Director of Intelligence Bureau Rajesh Kambar Security Advisor Kuldeep Singh le Chief Secretary le Director General of Police DGP of Manipur le Assam Rifle Senior Officer ho le CRPF le BSF ho ahiya kitin Sule UNLF up Central Committee represented Hodson Peace Monitoring Committee meeting annay wahitin tulutsun asizi Security Force on Paisami ho Gamwa Minga Manipur District Munchum Sumapal Anamando Vekiti Thursday nia Police on Asena Police on Sumdiman Bol Kanglipa Communist Party Noyon Mantipukri Lamlongge Maning Leikai Infaris District Sunga Akithantu Akisizi Thingnoi Mi Khan Kangli Aur Kanba Lupkiti Government in Banana Ball Ho Government in Banana Ball Ho Khat Segmai Khuno Infaris District Sunga Wednesday Nizun Anaman Kiruvi Amapatsu Sagorsim Lokeswar Singh 35 years Amapatsu Montop Yumfam Relief Kema Umahiyakiti Chukile KYK Soripa Keder Khat Uripo Achom Leikai Itfar Police Station Noya Infawes Distriga Umahiyakiti Wednesday Niatsu Kimana Hikidi Wednesday Niatsu Kimana Hikidin Amapatsu Samulai Letpam Arbin Sharma Kumsom Laku Ahiyakiti KUKI Christian Leaders Forum KCLFin Wanghom Nichun Lamkasunga Coaching Center Ball Hotsunga Thilpho Ball na Aneovina Hi Thilpho Ball na Kingonchu Tuibong Isia Charsa Kikonga Hin Kingona Chun Minister Durant TH Kuala Waipe Chairman KCLF Apangin Tilho na Tusainachu Guest Speaker Reverend Dr. K Thanjawa Former General Secretary Baptist Church Mizoramin Anayi Limnatu Saina le keynote address Saina Padbi Reverend Dr. M. Thong Khose Ho Kibin Anayanahi Amana Saina Chun Reverend Dr. K. Thanjawa in Tu Naicha Center Service Sum Khangtha Atam Tain Anaji do now Tu to Kimena Coaching Center Anabola Panla Jing Ho Chunga Tilpha Khatbe Bolo Phamo Asadan KCLF Lamkai Ho Ahin He Sadung Zuya KCLF Injong Pha Anasa Apiuwa Kingun Hi Hungki Boldo Ahidan Asai Pongena Hi Reverend Lunjalin Khongsai Lamkainen Coaching Center Ni Ho Hinga Kipa Thilpi Pi Na Pha Anamangovi Coaching Center Chumchum Ho Chu Ahiule Endurance Coaching Institute S Lungdip Complex Molnom SN Coaching Simveng Mon Coaching S Pau Khozam Veng near District Hospital Smart Tutorial New Lamka Excellent Coaching Tuibong Accelerate Coaching Bizang Family Land Lamka Coaching Center Chingkonpang Alpha Coaching Institute Tuibong Forest Gate Ultimate Coaching Institute Tuibong To Alpha Coaching S Kananveng Ahuvi Lamka Polonga Kuna Coaching Center Tunya Zauthil Ho Chu Ahule EP Center Institute Cycle Kangpopi The Brilliant Hope Kangpopi Prime Coaching Kangpopi Concept Mod Bungto Gunsu Kangui Tang Hilvi Gunsu Kangui Tang Hilvi Kipa Pina Hop Dozo Ahi Tolhanin Reverend TH Kuala Waipe Makai Nain Coaching Center Nizosi Wangthumpi Naphatbi Ordained Pastor Umzosi To Anei Khom Vinahi Abanin Special Invitee Sakun KSO Le Simlai Kiloi Khom Na Lamkai Chumsum Hon Haulim Naphat Amangovin Coaching Center Ni Honzong Haulim Naphat Anamangovi Manipula Village Defense Force Hon Amahol Halo Kalsading Le Ngena Chumsum Nea Kiphinna Anejing Laiovin Manipur Sarkar in VDF Hol Halo Dangka Sang Som Na Sang leading in Akalsa Piuvinahi Home Department in Wanghom Nia Thuso Bolna Manipur Governor in VDF Hol Halo Dangka Sang Som Na Sang Lile Zalia Nikhara Dangka Zalile Som Gate Kalsading in Thuso Bolin Hijichung Chu Na Kumsile
dangka zanga kalding hi tin akisi VDF ho hin achi sa December nisim som ni thum sang ni le som ni langa pat am hodinga section 18 of the Police Act chi sa ding service regulation chung sang le honorarium kal sa ding nge na arms and pen down strike anapadwa hi am ho nge na chum ho chu walha pi dinga Manipur sarkarin committee jong anasi mahitai hinna am ho nge na ho chu sarkarin adon pi lozia achi sa lisim nya kipat All Manipur VDF Employees Welfare Association Manipur Makaina District Suma Tongmun Kipin na anapadwa hi January nisim som langa chena to gun khat anei lowule Manipur sunga district som nagum hoa VDF hon infara lamzo na nei ke dinga jong anaphon do hi VBG Ramji ek sangni le somni langa sunga kum kharani khoza khala somni langa working days ki si mahin hi anumsa MGNREG anoya 100 working days sanga gamchenga tamzo hi tin BJP Manipur Pradesh President Adhikari Mazum Sardai na sei Nidyai pat chuthega party office sa THUSOH mi ho to holimna Sardai MGNREG khela hichi ek tha ki podo hi hata phachu ma dinga hi ati Congress le opposition party hon VBG Ramji hi mi pite koma asei seovin hichi hin thingthang langa khanto na sang ta hin pulu dinga hi ati VBG Ramji hi Viksit Bharat Guarantee for Rogar and Ajivika Mission Gramin Kitia hi tin asei kiri hichi hi president nun December nisim somni la kha sang ni la somni langa kuma phatsa na aneya hitan Mahatma Gandhi hi National Rural Employment Guarantee Act MGNREG hi Prime Minister ne hi Manmohan Singh lamkaina UPA government in sangni lenga kuma ahin pudo hi ati VBG Ramji hi Parliament a ahungi pudo akunin Congress ho hin agi phin pijing ovin hichi ek tha hi MGNREG thupi dan seibe tu hin chule Mahatma Gandhi hi zalo na jong a hi tin asesuvi hichi ek kalna in Congress in nikhu somli lenga nationwide MGNREG bachau sagram January nisim somchun anapando yeti esarda chun aseibena Congress panna opposition party ho hin VBG Ramji noya job card holder ho sumuding asulhom dinga hiati job card holder sumuding akim sumala tamche azadinga hitin asei kiri VBG Ramji noya lolo lighting le public na to ho ni khosom guplang nga ding provision jong umahiati chizala lolo lighting le labor ning thingsela sa the hiding a hitin asei kiri MGNREG sanga VBG Ramji hin panchayat chule panchayat ahilo le ras institution ho thanei na api beding a hi VBG Ramji hi aung lungding sangni le somdi le segi ka India pumpi Viksit Bharat Tichu Develop India hi sading to gunjong hikira hi tin sarda chun asei kiri tinglangam ho akhan to lo le India pumpi jong khangto theidi loading a hi hizia VBG Ramji hi tinglanglang ho khanto sading bidoi nei puma ki phuddo ekhat hi tin asei kiri Congress in HX say ding ago jing hi amo chunga hungchu dinga hi tin state BJP vice president CH Chidananda chun asiji Congress te hi amhole amho hongki zum so diu mi P10 VBG Ramji phachum dan ahin he do ting leo Congress te thu sei ho anui sepep diwa hi ati tu lai gam sung thu le la din mun asei to kilhana mi P10 HX to kisia Congress le BJP kinil ding adei po ve ati Congress in mi pite ahilo lamin thumop da hanlang hisang chun ipiti ki bolle Manipur boina akisu fal theidem tizo boipi hantin Sadananda chun asei kiri Congress in amasa penin VBG Ramji chungsang headgil na nei masapen hannati Norris gamkei sunga fan share ho aki khial na imacha poeti center share 90% ahin state share 10% in jing na lain MGNREG anoya fan share ho jong HX tha anoiza ki koya hiati Congress in aseina center share 60% le state share 40% hi state khangtu ho abo hithe a hitin Chidananda chun asei kiri pay structure lampong ki khial na imacha poeti Kingo na chun BJP National Kisan Morcha General Secretary VBG Ramji in charge of Northeast Dr. Sambhu Injong panan lanahi Tuni khuwa dinga THUSOH LAHKHOM chum pondo na in nei thiu hi chan chu hitanti